What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more. Tang hadian kendiat singi bajia ka jingjak kena batsya penyam dusmon hakamit singi ublay kat arter pisau sakaway pat ka kena kabakat san senam karta kelaja na yeng hakapor batmu banat pan kena kani ka kena kabaja de kabalatip kerteng kum kabaja nai kleb basyong basa ha umpling block 6 Shillong kani ka jingjak kani ka kena kala pening apisai ki bahyeng bat ki ba konthop ki long kumi long pa bat ki samlash nong kami patba panwat yaka hadu balapan mi aka kubor empat labdin satya ya kani kena bat ki bahyeng kila yo tam tang ya ka baje jongka Ngadon hadi bapnya kaliba putri menewana. Gani ngadon gani bapnya kaliba putri menewana sini sa. Ya, saya lihat. Oke, milih saya. Milih. Gani ini kadang ni. Kapajika bang ni benar. Nawan ya kena ya mare utang si minit bangga. Nanti dia ngalibak jenuh tapi kadang. Sampai tapi ngalih nanti ngalih biar orang mulai. Islam toilet nota, no kajing dua sistem, yang Islam toilet, balik toilet. Sim ke boti toilet nang ni, letong nang te batong pai kaman pasu kengkene. Ijak ni hang te nang te nasu. Mukham poisa potanya. Maka boti toilet tu kada nang te. Tipor kemakan buci thai ong kimi khuni. Mi jangan di ong tu suanta di yang ribujin resteng. Dari salah kata dengan tu. Semangai lah jong amdan. Macam sebuah itu. Namlah lagi nuan batai. Lagi fair. Wah habat kami betul kia. La dalali bela kami lali busing mi ye. Kasih song yang mi ye sang tiada. Amal ni. Khatsau ilayak khatsan mentah aku pernah tarik mentah bunai hingga khatsan mentah asnem kami ada sekolah bak modal sistem dan sistem bayak ler matlab itu ke asnem ta sampai sekitar tidak konsol yang kan rasa Bidang sumar ini. Jangan sumar tadi sumar saya tu saya semit cendawai dan sedikit saya nyomeru juga kajang pada man kasih saja sih penwais. Kalau senang tedon bahaya orang dulik dah. Damlek lang dia kami pang marway itu dah. Ini kunjung pidi kun makan. Wah cendera. Kemudian diberi. Ini diberi baat penting. Pidar arut ku. Arut. Li ay man ni mas buan menganap way. Li ay apa? Karanja. Kat pawan nga ilok nang retelik norway sunang kawan mga sayalik lang sa tanah di ayah mas di ayah ri kulit dilawan lugur sini dilawat sini sejan mentala asnem dan pelok ayam itu
dan perlok dan pelajar. Nayang najong hayang mi is, nayang mi ye hayang mi ka. Kemudian satu Julai kemarin. Ini saya apa? Don ketujuh sistem dah. Meeting dah bandi marway. Buat lab semua, tentang lab ai. Dan don lang pot ni yo ite. Ini nak smart sentek semua. Kami iba, kiu benar. Yo ide nama kerja tes tu. Mak suruh tangkali ya. Ngahnya tam ni baju ngawan na boy. Ngai gadon baju yang tu ngah tam no ngat SMS pula. Tiga bordi toilet pakai don saang tu. Isim nang ni ira satu bentong dah. Maka toilet gadon sate. Tamanang te samuan phai sik sene. Dude, Priya and Reha both want to meet me today. I just met Shreya yesterday. What should I do? First, go and get yourself tested for HIV. HIV test? You have multiple casual relationships and unsafe sexual practices. So it is important to get tested for HIV. You are scaring me, bro. I'm not trying to scare you. I'm trying to make you aware. Having sex with someone without a condom carries the risk of HIV. Why are you always ignoring this? Do I have to remind you every single time? And yes, you seriously need to change your behavior. Okay, fine. I'm not ignoring it. Sorry, Priya. Sorry, Reha. Today I am giving time to the HIV test, not to you guys. If your habits are like Rahul, HIV test is important for you.